Harlong langso sodre choem school along chokidar pensi sadlang ke padupon. Harlong langso sodre choem school headmaster Jawaharlal Pol ke hem tadlun pensi chiklo bainong chen bom. Halpo samaraphan loge thanang jila pen sadlang ke padunang jiaphan masab ke matha avi. O samaraphan sadlang mate final exam se tame chokidar hin pensi ke padupon pusi alam klang. Bangsola mal jilong si KSA Hamren head branch ben adimaklo an pali damlo. Sonsalang lituma hin pen school headmaster Jawaharlal Pol upon suspension bisarak nang cipusi karibiang long otonomous council lapen education EM Richard Tobia to upon arsik jik pen ka chuning ripado pon Hamren perosta mingtinang ki palya birta Malang News. Media friends tum media ko din man same nilin pen name suri akadom napa jelo nami tum son suri asai do pustame lapan suri tum na chupa pon ting pen nang tum kai po nasi au pada lamang lalo non exam hours exam apor lapang so exam apor along itu kar biang long talaan ka backward lang ma sini ma thadap exam ka conduct bang throk ti char do bang throk ti char dawi lapang ma ngumi lamu na si tong se kot pen to ya jo bak punang kolo pada grong asor tum isi conscious mu chere tum nang kolo ada senior citizenship tum nang kolo oh nang tum kese tum nang ning busi to da prang ni tum dak hamren pen hardly 14 kilometer lang di object 14 12 langsung kilometer do dak pen hamren town pen atin ma men mangke in very long tar school men mangke sodricho English ME school jala dang idum damlo ala tuma tu pateng pen da perak ground level idum ke podam bang lalo atumi bangke teacher inut dawe inut ada sai joklem nu bang inut chukidar si exam conduct labang emang humi ni alam nama usi mata dami ni tema quality education pukai kata itu kacing hon EM Richard Tobia kai kaca ninge kita ko exam aporan tapi cara hui bote ko na quality education itu pola kalang ni tame cema thapa mini napen dak local MDC akai hetsing rong tame alang ke local MDC lo soce ngom silong ke alang same kamat ha kapar sikring bang kenan sab pusini ni mata dap atema education na ve apil ke kacilar paan macilar ding cilar ke tema materialistic development pen ke munit atum cilar be lasi kacilar ning bang lalu human resource development mang cilar ning human resource development koson cilar pemana ke munit atum mindset through education mesti pacilar ni na so lang di mata as a local mesti mata upload alang bang so sai bang ding ning bolo tema ada nitum report lo mate ke ada ka chairman lo mate ada ka presiden SMC presiden tame verbally ke tongai kali jema kita warbeli local MDC fan concern cipilo mana ni tumas kulo ngasono problem do headmaster ciklo yo nong pen thom tang we ni pida bang we kasolam alang tum cipialo kulo te alang ko si lahai puthak action and edelo la ke mahumi me kan jango alang takarbi ada ke dum takarbi karbi somar seda por he prote alang karbi era fan kelang sela son mamde dima ko sini ke masara nasi kecing mandame asa local MDC kai name ni tuning digang tu mana lo alang name labang so along bangke further step deng vekning lapen commission asai an mangalang lang ko nangi posini jama thadam ate mala son se pote hala so pirlo kacing thuri fan ke sum piglo alam bang itum ground level chino parents manga mora ke kachirulo bak bangke la hayo sumar dun ME school pass po high school pore daman hamren pore dam po bhag abhag pathelang sudam po abhag dongka dam po khidat dum jo dum ke nogang na pore dai mane ma hojai da pore dai mane lanka pore dai mane guwahati da pore mi mane seta dak ke than ke mimira da joine teacher irregularity do vera joine course ko ans company ma complete da joine alang tum bangke high school pore dai man bang harak hegam di dat po kace tharak ko hemang to ndui po da son da po piglo ko ya da sorong bang nasil hai ke kace ma thadun kenan so anu tin bang kustami lasi nona teng pote local MDC are responsible for big na pen education em jamela so sai long mangke apor ka chibi pen alang man soko so sang pen headmaster kan mangke ni tum ban chuni dul mangala lo headmaster ban mangke suspension ke 100% pi vek nei ma utini tuma thara pen la so medium man sini tum chuni dul lo la pen transfer pon ya pon nei la bandak pen la pen suspension ma kuri vek nang otherwise la so school pan ma in thoreng ke chung thote na bangke aning kibining asa EM busame karbi EM bina kama tidi karbi long EM bote tihona po otherwise lan di un ek lote nidum fadar
Assam State Education ini minister pada itu approach lagi. Temala soal mubang itu acceptable kali. Lapan itu labang soal ke zero compromise, itu compromise nih education compromise nih orang muda kali. Temala ke upcoming generation nung koson sikat yang upgrade lang kerbani masih kami klaim. Prote alang itu mang namanya labang soal setiap panggil itu kamar halong yang cerah pun nih. Nalo itu berarti nih diponkan tunggu magi. Kasi Tro Karbinong Autonomous Council akai Dr. Tuiram Ronghang akai same alang enut si amlo aku ke tetam tema alang same laso news teglong pote alang tame in charge man tipu serak pen alang man action apa yang bangsi kenang so usin itu bangso aja mek mani laso media nong pen itu pacini lo lapet alang ni tame itu makado alang ni dynamic youth and talented leaders pen alang ni ke khai long ri long para fangsi ke claimer le label duty irregulars alam bangke lam kimi kalila kedam tang 1920 penstame ni tum report long lo chefes lo la penili tum alang li putha written complaint pilong la stame ni tum verbally bange DI office dam pen hadaga DI aphan chetong amdes tame tum hala boru phan chetong nam pen la solam ni tum pelelong lo 1920 ni kan stame la pen alang li bange duty irregular chot takali official works tame cheklem kle pini nilitum ke dam hut bangke pini last exam lo non ladak art education a subject dolang non evening shift ama an dak non paper orde hada non exam ki pije pan paper orde lasi alang li bangke la bangso headmaster Jawaharlal Pol pa abang pu bangke alang li kopia intention one ke do same la bangso skulong bangke alang li duty bangke kaita irregular la pen official work kaita clear donde hala KLT teacher bang na jethan long ne ke bill chupin long len chiklion ni lo headmaster sui enong leda headmaster sui endami pula ke dami halamka ni ko pikam lo dampo alayong si bang me putne to dom ha deng de po puto kopo ta school long si official work pena po school long si ne ke signature enji la si hala KLT teacher bang kan ge la sini tum bang ke adiman bang lalo alang li fan suspend angi ladak pen transfer ni la pen prapjin pen Akimi headmaster ladak nang toni kali pulote nang tum authority tu nang si pincong un pulote ladak jitu bang tropen bang podulang podagang bong bang komane inu bakan headmaster point pen ladak smooth conduct je phan bang nang tum lam toy pisadang ni pese tum Karbi Anglong Autonomous Council authority tum phan bang chuningri lapen demand lang Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.